Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance présentés par Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo. Radio Évangile, Radio JVA, Yesu lomi be todo la lonloao. Mi dogbe na mi, de mi afofo Yesu Christo benko wasila mi. Eye ameke benko mi le syndiqué ya. Ele ni dogbe de lao Emmanuel ple diama auja benko mi le se. Le mi abeta nyagan si odu nkone be MSD Media Service Diffusion. Mi le miabe etanya gan ke kudo maube pupope anti mi ponupo kudo maube pupope adoda si ganga mene ke pon kume na maube pupope anti mi blonbe maube pupope ape doda si gan reka elenye bena abako maube pupope evegwa lenyi doyope eye etongwa elenyi maube pome enegwa elenyi nous tromper eye mi le ponu pokudo nous tromper a nti mi gbon ebe nyava gedele yovo gbe ame egbe ami mi trova mi abe gbe ame bena mi agayi eji mi le gbon be le maube nous tromper a enu deka enu gan deka ke mi gba de to le mea enye bena mi abe kadede kplikpan kudo mau ela bena mau nye mi atota yemi nyi vita mi la do kadede nueto kudo eye mi gbon be le kadede nueto amea mi do la dendo de goleme ye la pede mi anti bena kadede ala nyo ale gbegbe eye mi ponupo kudo amerika pe gododo kudo mau le ndike me fongri amerika la dogoku etoa ye la hogbeda si so egbo e la ho afodo pe so egbo emi wo opata vai egbe ami la yeji na mi le mi abe egbe ami ke a mi adogbera ma u gbagbe ma unu si okata to etonyu ito jeun obe na agaba pumian pubena ya gado afo china mi ziale sike nko me mi vata papa so mi so odo le mi apade so ponu na evi o eye na jira ejio ple susu medo o kekeli ne klade me bena enya sike ne jibe na ya gbon na vi o gbela papa na he pepe de mu vana o na jirande do le ope agbeme mi ga so do pe adasio me gbogbo kokwe o de ka va dufia bena nu sike ne jibe ya wola ayeji awenu nti kokwe na trova na orika le Yesu Kristo be come. Amen. Amen. Kesi gbele ke mgblo ama so egbe asona Emmanuel elayi nu so swan nu fiafia jina mi le mi adegbe ame mawo ne yira mi apata Eyan mawo ne yira to jina lao ne yira mi gbogbo re nto mawo ne to se na mi púpọ̀ na mi bena nu sike mi ya gbon le mi adegbe me la obe ne le veve na me la amedegbe mo gbon ne le wa mi pompo kulo abrochi be gbe aba ivo yi french gbe agbe la mi ayire mi adegbe afegbe ji ne mi aba deme ne ameshiko me se abrochi gbe wa ko se gbe la alo wa se nde gome bi le pompo kulo leke na do to mawu ase to ne mawu asegbe na mawu apompo pape mawu eye mawu na do ti na o ela be adogbe la amerika me poanumpo ameveye poanumpo enyi gbedodo la ni asen kaka pape mawu
alo aƒonu ƒo kpakple mawu alo woakasẽ kpakpli wa dzidzi la ame ɖeka mi nuƒo ko mi ƒona wa abe Bible na mi nya be si madzemadze nye dukɔ le tsrɔ̃ ne dukɔ ma tsrɔ̃ wa mawu la ve mia nu egbe mia se gɔme nye ɖe bena mawu ba kpɔtɔ le ƒonu ƒo mawu menyi amuminɔ enyi o mawu etome kune o mawu ŋkugbagbanɔtɔ enyi o mawu le kpɔ nu esena nu eƒona nu ƒo edena zɔn ŋtita egbe la miaba iye dzi kple gɔmedzedze ƒe nyawo si ke nyi leke o miase Yehowa ƒe gbe lo Biblia na mi nya bena mawu ba kpɔtɔ le ƒonu ƒo mawu ba kpɔtɔ le ƒonu ƒo nyawo la o tsatsa be miase ƒe gbe ena be kristotɔ gbogbo ɖewo le la se kpɔ be mawu ƒoa nu ƒo vɔa mi nɔ trɔ̃subɔsubɔ kple aklamakpakpɔ me la sena de gbɔ bokɔnɔ kanafa wɔna nuwo gbagba zã eye wɔ abe gbɔgbɔ egblɔ leke gbɔgbɔ ya egblɔ leke wɔ leke kutɔ le akpasaga vɔ esi mi va mawu gbagbe la gbɔ aɖe ma ƒonu ƒo ne mia mawu ba kpɔtɔ le ƒonu ƒo miaxlẽ ŋɔŋlɔ kɔkɔewo kɔa mi la se gɔme ŋɔŋlɔ gbãtɔa miaxlẽ nyi Yohanes ƒe agbalẽ tamewo kpikpi blavevɔ-adre gblɔ bena nye alewo ase nye gbe eye nye la menya wo eye wodzena yonyeme nye alewo sena nye gbe eye enye la menya wo eye wodzena yonyeme nye alewo sena nye gbe me dzesi wo wokplɔnam ɖo nye alewo sena nye gbe alewo sena gbe na eƒe woaƒe wɔla ame ke ne le kplɔ woa mi kpɔna de dzidzi bena Fulani ko kplɔna nyiku gbɔwo la edzidzia Fulani nɔna ŋkɔ alo elãkplɔla nɔna ŋkɔ eye alewo kplɔna wo do alo enyiwo kplɔna wo do nenema ye mawu egɔ bena ne Fulani alo alẽkplɔla yi miɔ dzia alewo tsɔ yina miɔ dzi ne alẽkplɔla nɔ tea alewo nɔna te ne nya fi si ke gbe le woaɖu yewoaɖɔ ƒodo la ekplɔnɔ yina fún ne kpe kplɔ yi fún kpɔa ala kpɔ be ŋutɔ be nana yi le kpe ɖe dzi alo anɔ teteƒe ɖe eye alewo nɔ gbea ɖuɔ ne si te ha leke kpanya bena ekpa vɔ be woadze mɔ woayi tɔto alo woayi teƒe si kɔ be nu si le alo la ba kplɔ sɔ yi ɖe aƒe me le kpa me kuɖo numekuku me la Israelvi gbogbo ɖewo le alẽkplɔlawo nyi eye womɔ nu dze nu sugbɔ ŋuti ena bena Yohanes do sɔli kple bena nye aha mɔ ƒe xa la esɔsɔ kple ale ena Yesu gbɔ be nye alewo sena nye gbe ale le keŋgbɔ ye agbo tsã le wogblɔ agbo menyɔ wobe ale ŋkati wogblɔ ale lo ale bɔbɔ nyenye nugɔmesese ŋtita wodo sɔli lo bena nye alewo sena nye gbe ewo si ke le ɖo to aɖe alewo nyi alo agbo yewo nyi agbo mesena nu gɔme alea bɔbɔ nyɔnye nɔna esi ene kpɔ alewoa no alẽkplɔla belekea wosena ebe gbe kpɔa Yesu alo to Yohanes dzi le to be mianyi nye eƒe aleviwo ne mianɔ segbe ne ye ne gblɔ be bɔbɔ na anyi wɔ leke na wɔ ne owɔe ne ya ma dzidzi oa wòla se nu ɖe gɔme le emɔzɔzɔa me sɔ ye dzia miakpɔ Salomo blatɔ̃-vɔ-ve kpikpui enyilia Salomo blatɔ̃-vɔ-ve kpikpui enyilia gbɔ bena mafia nu wo eye mafia mɔ si nato la wo maɖo aɖaŋu na wo eye nye ŋku anɔ ŋuwò Salomo blatɔ̃-vɔ-ve kpikpui enyilia mafia nu wo eye mafia emɔ si nato la wo maɖo aɖaŋu na wo eye nye ŋku anɔ ŋuwò mafiɔ nu wo maɖe aɖaŋu na wo ne woafiɔ nua mea woƒona nu ƒo donc mawu si ke to David dzi
yele gblɔnya la be anyi miaƒe nu fiɔla mianyi nusrɔ̃viwo nuantita ye eɖo mi le wa bena le be la fiɔ nu wo ya ta mɔ na wo ya dadam na wo yeƒe ŋku la nɔ dzi wo Mawu ƒe nya ye gblẽ bena le nka English be teacher eƒegbe be nufiɔla Mawu be afiɔ nu mi na ame la fiɔ nu wɔ la menyi be miɔna ŋkuvi alo emiɔna nu yo eƒona nu ƒo Mawu bena le miabɔbɔ na anyi yanyi teacher alo nufiɔla na mi yanyi adamdela na mi ya dadam ne mi ya ƒotolo ne mi ya gblɔ be evinye wɔ leke gake wòle to xaxa me ye wòle to vevesese me la Mawu la kpe ɖe ŋuti wò la dadam nɔ bena madzidzi wò la to le me vɔ ne va ve me bena òun dzesi Mawua alo dzesi vɔ menya be Mawu ƒo nu ƒoa ena be gbea ame sugbɔ enu sugbɔ te ɖe ame gbogbo ɖe dzi Mawu ba kpɔtɔ le ƒo nu ƒo eye me ye mi kpɔe le fifia de dzesi do bena Mawu ba kpɔtɔ le ƒo nu ƒo miawo la wɔ ɖe sia ɖe miayi dzi miakpɔ Romatɔ ƒe agbalẽ tame 9 kpikpi 14 kple wuiadelia Romatɔ ƒe agbalẽ tame 9 kpikpi 14 kple wuiade elabena ame ale si Mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔna la woawo la nyi Mawu ƒe viwo ame si ke elabena ame ale si Mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔna la woawo la wonyi Mawu ƒe vi vavãwo wonyi gbɔgbɔ la ŋutɔ dia dase kpena ɖe míaƒe gbɔgbɔ la nu bena Mawu ƒe viwo mi nye gbɔgbɔ la ŋutɔ dia dase kpena ɖe míaƒe gbɔgbɔ la nu bena Mawu viwo mi nye wobe ame si ke gbɔgbɔ kɔkɔe le kplɔ la enyi Mawu ƒe vi vavãwo gbɔgbɔ kɔkɔe kplɔna wa le fia la gbɔgbɔ kɔkɔea wobe la kplɔ mi si ale si ke la nɔ ʋu me alo si ke wòle mele me ale si ke wòle ayameʋu me la Yehowa Mawu bena ɖe ya kplɔ wo ya ku si ʋu ene ya kplɔ si ayava nkata mele ene alo ayameʋu ene ame si ke ne ɖo ayameʋu la me ŋutɔ kuna ayameʋua o kuna ye nenema ke eʋu tsã nana anyi gbogbo ɖe wa ŋuti ta ame sia ame si ke Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe kplɔna ne mo wòle agbe me wòle nyi kristotɔ wòle be ele zɔ kuto kristo vɔa wòmesena gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nuƒoƒoƒo wòmesena kplɔla nyuietɔ ke nyi gbɔgbɔ kɔkɔe wa ewɔ nuzizi Mawu dzi aƒo nu ƒo egbe la gbɔgbɔ kɔkɔe le wɔ dɔ Mawu le wɔ dɔ Yesu Kristo le wɔ dɔ gbɔgbɔ kɔkɔe le wɔ dɔ bena ɖe ya kplɔ wo ya na anyi kpakpli wo ya dadam na wo ya fiɔ nu wo ya ku nu me kpakpli wo ya ta mɔ na wo nenema Mawu si ke ne nɔ blema me wɔ nu siɔ ne David Mose Eli kple Enoch Mose kutɔ kekea metrɔ leke nɔ gbema me kplɔ wo la nenema kpe ba le vɔ egbe la miada kpe ne Mawu bena ena mi eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la saxoxotɔ gbɔgbɔ va na wa dzi va wɔna dɔ kpo dzo na ye egbe la miame si ke le Kristo me emi xɔ gbegbɔba dzi emi ɖo kadodo nyuie kpakple Mawu la gbɔgbɔ kɔkɔe la nɔ ƒonuƒo nɔ gasia game gbɔgbɔ kɔkɔe le wo me comme ele wo me ele ŋuti na wo ekplɔ do la eɖo la ta mɔ na wo miakpɔ kpɔɖenu ɖe le Biblia me le Samuel ƒe agbalẽ Samuel ƒe agbalẽ etatɔ kpekpe gbã sɔ yi le woe ɖeka sugbɔ vi ɖe wa ma hle miase Samuel ƒe agbalẽ etatɔ kpekpe gbã sɔ yi le woe ɖeka egblɔ bena eye Samuel ɖevi la subɔ Yehowa le Eli gbɔ ema yi la Yehowa meƒoa nu enu o eye ŋutega kpɔkpɔ megbɔ o eva me gbe ɖeka bena Eli emlɔƒe
eƒe ŋkuwo le titim eye megale nu kpɔm o. Womekpɔ tsi Mawu ƒe akaɖi haɖe o. Eye Samuel mlɔ Yehowa ƒe gbedoxɔ me, afi si Mawu ƒe aɖaka la le. Tete Yehowa yɔ Samuel eye wòtɔ gblɔ bena nye nyisi. Enumake wòƒu du yi Eli gbɔ gblɔ bena nye nyisi elabe eyɔm. Ke eɖo nu bena nyemeyɔ o, gbugbɔ yi ɖamlɔ anyi. Eye wòyi ɖamlɔ anyi. Ke Yehowa gayɔ Samuel. Tete Samuel ƒu yi Eli gbɔ gblɔ bena nye nyisi elabena eyɔm. Eɖo nu bena vinye nyemeyɔ o, gbugbɔ yi ɖamlɔ anyi. Samuel menya Yehowa haɖe o. Eye Yehowa meɖe eƒe nya fia haɖe o. Yehowa gayɔ Samuel ezi etɔ̃lia. Enumake wòƒu yi Eli gbɔ gblɔ bena enye nyisi elabe eyɔm. Tete Eli dze si bena Yehowa le ɖevi la yɔm. Eye Eli gblɔ na Samuel bena yi ɖamlɔ anyi ne wogayɔ wò la, ekema nàgblɔ bena ƒo nu Yehowa wò dɔla keto ɖi. Eye Samuel yi ɖamlɔ emlɔƒe. Tete Yehowa va tsitre ɖe eye wòyɔe abe tsã ene bena Samuel, Samuel. Eye Samuel gblɔ bena ƒo nu wò dɔla keto ɖi. Tete Yehowa gblɔ na Samuel bena kpɔɖa mele nane wɔ ge le Israel eye ame sia ame si ase la ƒe towo kple eve me aɖi yem. Amen. 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 Yehowa obe Samuel le subɔ Mawu ele Mawu ƒe gbedoxɔ me vɔa Mawu me dzesi o alo me dzesi Mawu o. Ale gbegbe be le Mawu ƒe fi si ke Mawu ƒe aɖaka le la kple Eli eƒe aƒetɔ la womle se neketɔ gɔme. Mawu lɔe ale gbegbe bena eyɔe zi etɔ̃. Eye kpɔtsekpɔtsea la Eli ɖo ŋku bena Yehowa Mawu eye le ƒonu ne ɖevi sia la dzi aɖe nu ɖe gɔme nɛ elabena Samuel mese Yehowa ƒe gbe kpɔ, mekpɔ ŋutega tsã kpɔ, mekpɔ nya Mawu nyui aɖe o. Vɔ esi ke Eli se gɔme nɛ la, etɔe nɛ bena evinye be mlɔ anyi. Ne wova se gbea la, gblɔ be aƒetɔ Yehowa meketo lo, nye subɔla mesubɔ o eye meketo da ɖe. Gblɔ nu ke la dzia be Yehowa gblɔ be yeawɔ nu ɖe le Israel nyigba dzia. Eto se nu kple ŋkukpɔnuwo la manya kpɔ na o, manya se o elabena zigidi dze va dzɔ. Wa Mawu ate nɔ subɔ Mawu, ate nɔ dɔ na Mawu vɔa mase Yehowa ƒe gbe oa. Esesẽ fi ka wòle yi kudo, nu ke dze va dzɔ ɖe dziwò, fi ka wòle yi kudo nya siawo. Yehowa ba kpɔtɔ le ƒonuƒo. Ne Samuel se Yehowa ƒe gbe eye ebɔbɔ ta ne Yehowa eye Yehowa ko nuwo me nɛ la, nenema ƒe Mawu si ke ne ƒonuƒo gbɔ̃agbe la ɖe etrɔa. Yehowa trɔa, metrɔ leke nɔ blema me la nenema ko ba kpɔtɔ le wa. Ŋuti ta míawoe ɖo la dzagbagba awɔ siasia bena míase míaƒe wɔla ƒe gbe, míaƒe wɔla ƒe gbe. Wɔla ba kpɔtɔ le ƒonuƒo. Ame si ke wɔ to la ɖe mesena nua, eto me le asia. Ame ke ŋkuvi aɖe, ŋkuvi me le si le kpɔ nua. Ame ke ne wɔ nua ɖe enu me le si la ƒonuƒoa. Míakpɔ enya sia ɖe le Mateo ƒe agbalẽ me. Mateo ƒe agbalẽ ta 4 kpikpui 4. Mateo ƒe agbalẽ ta 4 kpikpui 4. Mateo ƒe agbalẽ ta 4 kpikpui 4lia ebe egblɔ le. Ke eya ɖo nu gblɔ bena woŋlɔ ɖi bena menye abolo ɖeɖi ko ŋuti na taflatse.
ke eya donu ne gblɔ bena woŋlɔli bena menyi abolo ɖeɖe ko ŋuti ame la nɔ agbe ɖo o, negbe enya sia nya si dona tsoa Mawu ƒe nume la ŋuti. Aba yi dzi ke Mateo ƒe agbalẽ tame ne kpikpi enelia gblɔ bena ke eya ɖo nu ne gblɔ bena woŋlɔli bena menyi abolo ɖeɖe ko ŋuti ame la nɔ agbe ɖo o, ne be nya sia nya si dona tsoa Mawu ƒe nume la ŋuti. Amen. Amen. Nya sia nya qui dona go le Mawu ƒe nume. Nya sia nya qui dona go le Mawu ƒe nume. Egɔba bosam le te Yesu kpɔ be ne wɔ leke eye le ɖo ŋuti ne be agbetɔ ma nɔ agbe ne abolo ɖeɖe alo nuɖuɖu aɖu nu tsaka aɖu nu tofie anu nu tofie o. Mi la ɖu nu ya, mia nu nu ya, voa nu si ke ne le veve la bena míase Yehowa ƒe gbe. Nu ke le veve la ɖe nya si ke Mawu gblɔ na wo gbea ɖe wo sea. Nya si ke Yehowa Mawu gblɔ na wo gbea, Mawu ƒo ŋuƒo na wo gbea le zãba dzi, eƒo ŋuƒo na wo le ŋkeke me, eƒo ŋuƒo na wo voa wɔm le se o. Nya ka wo se so Yehowa gbɔ gbe ya sɔsɔ de dɔ me. Elabe Bibla lekea egɔme mi ɖo axlẽ Bibla, mi ɖo se Yehowa tsã ƒe gbe. Nu ka Mawu gblɔ na wo gbea? Nu ka Mawu to na wo gbea? Ame gbogbo ɖewo le ya mi le subɔ Mawu si ŋkugbagba nɔ kple tokunɔ ne. Va Mawu ne ve mia nu, mia dza gbagba, mia se Yehowa ƒe gbe. Egblɔ le Mateo ƒe agbalẽ eta ne kpikpi enelia bena agbetɔ ma nɔ agbe na abolo ɖeɖe ko. Nya sia nya, wobe nya sia nya si dona go sona Mawu ƒe nume le la mia nu. Mi ɖo la ɖo to nya sia. Ena be kristotɔ gbogbo ɖewo le la ewɔ ŋdzi bena wole subɔ Mawu si ŋkugbagba nɔ ne, wole subɔ Mawu si tokunɔ ne, wole subɔ Mawu ɖema sɔ le me. Ewɔ ŋdzi na bena mi gbedze afɔku me gbea. Yehowa ba kpɔtɔ le ƒonuƒo ebe ya dadam nɔ, ya tamɔ nɔ, ye ƒe ŋku la nɔ dzi o, ya fiɔ nu o, ɖo la tasi ɖokui o, eye Mawu na wɔ nu si ke le dzia. Mama nya le si ne sɔ kpe nu yo. Yo. Mi da kpe gɔn bena Mawu alɔlɔ gã kebe do na mia, edzi bena mianɔ egbɔ, mianɔ eŋuti, eye ŋutɔ ela no ta mɔ na mi, ela no fiɔ mi afɔdoƒe, ela no ƒoto do na mi, ga sia game abe tɔ nyuietɔ nenea, ale kplɔla nyuietɔ nenea, ebe ŋku le mia dzi, ebe dzi tsã trɔ ɖe mia ŋuti. Mudzi bena miazɔ le miatɔ miabe dodonu ne miava dze afɔku alo miava dze enugbegble me o. Edzi bena ye ŋutɔ ya no ta mɔ na mi, ya no fia miafɔdoƒe, ye be kekeli ne no klẽ ɖe miabe agbea me miaba afɔdoƒewo kpata. Le ŋua mea mi le gblɔ be ehiã bena mianɔ enya me, eye ehiã veve ɖe bena miado kaɖeɖe nyuietɔ ku ɖoe. Miabe kaɖeɖe nyuietɔ ku ɖoea, ela na bena ela te fiɔ mi, ela te do afɔ dzi na mi, ela te ƒo nuƒo na mi, ela te kplɔ mi to le ebe lɔlɔnu me, ela te kpe ɖe mia ŋuti bena mi la nya Mawu be lɔlɔnu, eye mi magano zɔ le miatɔ miabe lɔlɔnu me o. Esia ehiã bena miawɔ tsãtsã kplikpã bena mi la nɔ kaɖeɖe nyuietɔ me ku ɖo miabe Mawu. Mia ŋutɔ miabe tsãtsã ela kpe ɖe mia ŋuti, ye Mawu ya ela wɔ ebe dodoa le miabe agbe ŋuti. Eye vevetɔa mi do la do game ku ɖo Mawu, eye munye bena egbe kpɔa evɔ, ela nye ɣeyiɣiwo kpata sɔ le miaƒe agbe ŋkekewo me la, mi la do game veveve ɖe ku ɖo Mawu, eye mi la na bena kaɖeɖea ela no ye dzi, ŋkeke sɔ yi ŋkekea kaɖeɖea la no ye dzi ye eŋua mea, ye mi la nye Mawu vi vava, egɔ̃ bena Mawu be gbɔgbɔ le kplɔ mi si gbe leke mi xlẽ le ebe nya me nene. Woba me ke nyi Mawu be vi ɖe,
mawu be gbɔgbɔ ekplɔ nɛ eye mawu be gbɔgbɔ gadi na da se le ŋuti be na ɖe yi vevie ene mawu be gbɔgbɔ la kplɔ wa gbɔgbɔ wa do la nɔ ka tsantsa me alo ka dede me kplikpa kuɖo mawu be gbɔgbɔ ne ba te kplɔ o eye wo ŋutɔ o la do game veve na mawu o la no dzi mawu si gbe leke sikɔ tina mi nene dɔ wu na mi nene ye mawu ya ebe lɔlɔa ela no dɔli kɔ ɖo mia dzi gasia game le ebe nufiafiawo me ebe afɔdopewo me ebe mɔtata adam dedewo me ye mi la nye evi ke sina evi ke dena ŋgɔ evi ke wɔna etoa be lɔlɔnu evi ke kpɔna amenu veve le etoa gbɔ evi ke ekpɔna etoa be yayra mi kpɔ fifi be na Samuela afi de tɔxɛ be le ye mawu ƒonuƒo nɛ eye mi la kpɔ bibla mea amewo tɔxɛ mawu ƒonuƒo na wa eku ɖo wa ku mawu be kaɖeɖe ŋuti eku ɖo tsantsa ko wɔ ŋuti eku ɖo kaɖeɖe ke le wa ku mawu mea ŋuti nene be nu mawu gba le dzi le miawo tsã miagbɔ egbe egɔm be na amewoa ŋuto vɔ evi ko nyi na mawua nene be vi miatsã mi gba kpɔtɔ nyi na mawu mawu ya miakpata evi ko mi nyi nɛ tɔgbeyawo vi mu le mawu gbɔ miakpata evi ko mi nyi nɛ ta mawu le dzi be na ya ƒo nu na mi mawu le dzi be na ya do adam na mi mawu le dzi be na ya fia mi afɔdope ke miatsã mi la wɔ miaƒe akpa dzi mawu mi be mia mi. Akpɛ ba ye dzi ɖa miakpɔ amewo le bibla me miakpɔ Mose ƒe agbe le Mose ƒe agbe ŋkekewo katã me la toɖoɖo kple dziwɔwɔa wogblɔna be nyi vɔsa lo wobe toɖoɖo kple dziwɔwɔ gake wogblɔna be toɖoɖo enyi vɔsa o toɖoɖo kple dziwɔwɔ enyo vɔsa toɖoɖo kple dziwɔwɔ la nyo vɔsa wa ele veve ɖe Samuel me ye wogblɔ nya wa le akpa ɖe egɔme be Mose tsã nya sia la Mose sɔ eƒe dɔ ɖe asia Mose to ŋkɔ ne Samuel vɔa miahlẽ ŋɖe le bibla me Mose ƒe agbalẽ evelia etablatɔ-vɔ-tɔ̃ kpikpi 11 sɔ yi ɖe 15 Mose ƒe agbalẽ evelia Mose ƒe agbalẽ evelia etablatɔ-vɔ-tɔ̃ kpikpi 11 sɔ yi ɖe 15 la gblɔ be ale si eye Yehowa ƒo nu kple Mose ŋkume ƒe ŋkume abe ale si ame kple xɔlɔ̃a ƒoa nue ene emegbe la egatrɔ yi asaɖa la me ke eƒe kpeɖeŋutɔ Yosua nuvi la ame si nyi eƒe subɔla la medzona le agbadɔ la me o eye Mose gblɔ na Yehowa bena kpɔ ɖa wogblɔ nam bena kplɔ dukɔ sia gake menya ame si nedɔ kple ɖe nunye o wonyi egblɔ bena menya wò kple wò ŋkɔ eye meve nuwò hafi ne eve nunye vavã la ekema na manya wò mɔwo eye madze si wò bena eve nunye kpɔ ɖa ameha siawo nyi wò dukɔ la eɖo nu bena nye ŋutɔ manɔ eme akplɔ mi ayi afi si miegbɔ ɖe eme la le exɔ dzi ne bena ne wò ŋutɔ manɔ me o la ekema megakplɔ mi tso afi sia yi o amen agbe miasɔ tafla tse miaxɔ nenema be agbetɔ amegbetɔ kple mawo wole dɔnya wobe Mose le ƒonuƒo kpakple mawo si xɔlɔ kple xɔlɔ ne eye ne mawo be lekea Mose be leke mawo be leke vɔ be mawoa zobibi ye ŋuvɔvɔ ye nyi vɔa Mose le ƒonuƒo kpakple mawo si xɔlɔ ne
Yehowa ma be ya je hono kudomi e holo va ni nyape wola amekene wo ehwa ni gba ya diare e be ya je hono kudo Mose are ya ehunbule la menea amebubu ko ya nya ani gba me sova lo jipo sova o jiye enu atome wotria machine ke kunde yoji ma o le pon kukude owo sikeni Kristo tola ele vevere no bena na je hono kudo mawu eye na ponpo paple mawu ya ele claro e ba potole ponpo mawu e ba potole ponpo munyi amumi no enyu mawu ba potole ponpo ewo e la do to Yehowa mawu eye Yehowa ademo me no Mose se Yehowa pe gbe e veve me be David pa gbe me la e koko nu blabla daka be so enyin dani o shiangone keke via ni fine so nu blabla daka daleji la afokuva joleji le monji e la bena e bi na gbe ma o savoir e ya ba ple yi o akpasa gala mo ba bi gbe ma wo e sike e koko nu blabla daka tuta te pe sike jiralo le nu blabla daka la ameva couleur adamene eye trojo yi so nu blabla so yiro fi ke so ebe di mo ponkume e ka di mo ponkume ma o bena e la mu koko na yo agbeto e koko na yo be levi o kengboye e va troisi nuanti ebe jesi ma wazo e didi diare mi dula wo sia benare amesi kini hosia petape de la niare no ja wo dore alo ja onde la re ave die ponkume ma o ba potole ponfo ma o ba potole ponfo mini se ade gbo me ma wuye o ma o ba potole ponfo ma o pe gbe ba le di eye mi baba ye di ni mo venu ami akpo leke mo ponfo ni mi la egbe la popolo le me ntita ni mama so de so pe ni ahun kan to jina la o yo mi da pe e jojina mi be na mawa e lo mi ale gbegbe ebe jikuro mi anti ebe na ye mu wo mi ne mi anye chwe viola e to le mi asi no le mi asi ye e wona e nana mi tutugo ti ona mi afodope kia e so mi agboy leke Moise wo chacha pipa ye kuma wo kana sem ye mawa e tana mone Davida kuma wo kana sem amo sugbọ kuma we noko amo na ni gbogbo de wa kuma wo kana sem ye mia o yade mia kuma o mi maka sem wa abi vi ku to ni a amelu bebe benyi enyo nyahu kan to jina la o nyahu kan ni nya bia sere la siwo alo jila agbronya le la mo de le e o la yo mi le blashi de ke voton na ne ke ene blaton voni blashi de ke voton nane ke ene blaton voni mille radio ko don kona be Yesu lonya ogbo Yesu lonya me nya gbo la mi huka ne enyane la shi o la bio alo ji la sende gome alo adi da sere la e monde de le e yo no yola ayo nko ple fisiko soa amen ma one yirami mi so le yeji amesia mesike sena Yehowa pe gbe la ele shire ke ngban yi no jashan yo po nyonu be ade a alo nyon be ade nuso a ashanya obrona ajashan pape mawo ma o le jibo ajashan pape ye eye no jashan pe amela o wa be no gbon nya fufu no mo nya fufu gbon la nyoto alo ma ba te jeji o entita ajashan pudo ma wa le vevere e la bena kadodo nka subosuboa e kadodo pape mauye subosuboa e kadodo pape mauye ajashan pape mau alo alon mau pe nyagbo obe amesia mesike sena Yehowa mau pe gbe la e jesi mau amesia mesike sena Yehowa pe gbe e la bena no jashan ple nyonu ade alo nyonu ajashan ple nso ala nyasike no na gbe adam de movi o do motongoro vi o le gbe eye ne asa o yo ola nya pe gbe na me bubu yo be o be yin asa ola ye pe gbe mo sokudo asa o pe gbe ola la tere pa o dara pa o mu yen ko lo gbon afia fito yo ni
nyam le me ntita adjasa pa mawu la se tsa mawu pe gbe la ele vevere be mia se mawu pe gbe gbedodoɖa la ela bena akasẽ kpakple wo wɔ la mi be wo ɖeka nɔ ƒom ƒo kprrr kaka kpɔa adzoa leko la yɔ ɖo ame ɖeka le ƒom ƒo leko yɔ la yɔe ɖo ele mia gbɔ miatɔ mia ɖo ŋuti ewa enyo mi hu ka 93 04 38 38 93 04 38 38 blasi leke vɔtɔ na leke ene blatɔn vɔ nyi enyo mi sɔ le yedi ok ami le gblɔ be ehia bena miakumawo be kaɖeɖea edo la nɔ kplikplikpli gasia game ye mi la no dzra kadodo wa do bena mawu la esɔgbe bena ya no fiɔ mi afɔdope ya no ƒonu na mi ya no ta mɔ na mi eye mi la no zɔn kudoe sigbe evi kutɔ nene eye mi gblɔ be le ŋua mea wo ŋutɔ o la no dzi mawua ye ele vevede be. Allo ayeji ele vevede be na o la dzi mawu eye mɔnukpɔkpɔ vevetɔ ke gbale be miasɔ kpe ɖe miati ne miadzi mawua enye miabe ku biblique par correspondance. Ku biblique par allo radio JVA radio évangile ok. Bonjour papa Ouya. Bonjour. Bon yiro Amen. Amen. Yo. Akpe kaka. Yo, ma wira mi lo. Eya pe wakata lo. Yo, to mi aji mi to gbe na zangera to keke kupo mi alo. Izale. Enyo. Mi le gbɔn be mɔnu kpɔkpɔ veve tɔ le ke mi la gbasɔ no dzi mawu ne mia no kpɔ eba fɔ do pe wa nye ku bibli par correspondance oui. Allô. Oui. Amen. Amen. Yo akpe kaka. Allô mi le se mi abe nkɔ. Kɔgbe dzivire. Enyo mawu ne do mi sebe blana shablana kakala na oti ala vola mi la pompo kuro le ke mi asegbe aro eya kpoklo le me poe e mo ve mi anua blana gbe la mi la pompo kuro le ko la se wo apegbe a e me mo di mi le Eleke o la pompo kuma wa ye echa o la do to ebe la se ebe gbe a mi la yeji keke egbe a mi le wo koplo ide me ta ma une yira mi akpe kaka lo mi awole do kunu jina mi ma wira mi donc ami le gbon be mi abe ku bili par correspondance a enye pepe de mu gande be na mi la tension no ji ma u gasia game gombe na nenye be mi le ji ma u le ku bili par correspondance a me mi la jesi mi la sole Bible abe gome jejea mo se pas gban kaka vana nya de defia donc mi le do un semi bena mi a yeji mi a cha mi a ji mawa nous sommes en train de parler du cours biblique par correspondance qui vous aide à découvrir Dieu, à cultiver notre relation continuelle avec Dieu. Donc les cours bibliques par correspondance vous conduisent à chercher, à fouiller dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. De là, vous allez découvrir la grandeur de Dieu, l'immensité de Dieu, la bonté de Dieu. Et Dieu passe là, il va nous parler, il va vous parler. Que Dieu vous bénisse. Donc, ne ojila baba sende gomela
edzidzidia mi la sɔ nu sia sɔ do YouTube dzi eye ne wo si ke yodzi te yina YouTube kɔ ne kpe ƒo Emmanuel le awudza kpɔa wòla ke ɖe enya sia nya ke mi gblɔ le fi ya dzi ŋuti ta gaƒoƒoa tsã lili mi vɔ mi antenne mi nɔ te ne wodzi be ase ŋɖe gɔmea ate yɔ mi hors antenne ŋuti ta téléphone. Plus 228 70 41 09 27. Plus 228 70 41 09 27. Plus 228 99 48 35 45. Plus 228 99 48 35 45. Plus 228 21 22 51 22 pardon 22 51 66 et 22 51 66 et par là nous pouvons encore continuer l'enseignement avec vous et vous éclairer davantage. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes à la fin. Il faut mi do nuwo un petit ami à dobera asoto jino lo gbele mo pasi me do nya siko sela popo ko ko ne ba fon po usan aba se gomme mi ade gbera papa ma unu se on kata to mi de akpena o bu fiala mi do reji ela bena ejenwu bena asomi so ponu ezi ale sike wo nyala ye mi so vata bibi obe wo usene de megbe na nya eye onto aga klenda mome aga de nu gome na so usan to bena nu ko leji bena bi onenya kudo kadede nweto kadede pripato kudo woku do me abe vi ku to nene e kudo leke wa ponu na o ola doto gbela gbogbo koko akpena bena oyeji eye bena vi o la site o la sin o la gba no kadede nwe meto kuro mi gba so do pe adasi o me gbogbo koko apo ame gbono no ni sugbo le fie bena wa so no yin lo von o le Yesu Christo ben komi enyo donc a ba patomi TV sur are donc e kami dogbera popera ta chan voilà elle veut be amesia mesike ne va hokoro biblika so ya home wa bebe mato seva wa mi de kukunemi mi de kukunemi e gai mi so nu sho dare mi te pere ni so la o sokura jo kekeke funa couple voir Amérique pepento mu so de pepento va e won zizi e wo skene do tomi i o hokura va so dara home be ma we alo ye nglobela mi le donku ni jino ga popo sia mi de kukuno gai mi so we benade mi awe na mi ke fe matu fe de pepo eye mela ola ba ho da se bi gbande ple bibla la so prodo ki ola enu nwere nyi mi le wo na mi me be nu gbegble enyi o ntita ma o ne yira mi e mo pa me nveve no pa ple amesha me skene ho mi so do daro pharmacie Adonai la gwe mi so de mu jijiri filo pa le bo filo pak bo mi so do dale pharmacie El Shaddai et Jinko Estao mi so do daro pharmacie la main de Dieu les agwes yeye me jiji les assemblée de Dieu me toti agbo mi so do dalo CCB c'est-à-dire centre communautaire de Bain mi so do dalo centre communautaire de Tocoin et yene le venir no a Hôtel de l'Amitié sur la route de Pas de Souza. Donc à toi qui as pris la bonne décision d'aller prendre les cours, que Dieu te fortifie à aller jusqu'au bout. Dieu bénit la fin, le commencement et la fin. Et c'est l'œuvre de Dieu, nous devons mettre le sérieux. Que Dieu vous fortifie. Amen.